Ovo su vežbe za vrat i rameni pojas za sve one koji osjećaju bol, nelagodu ili ukočenost u tom delu. Prvenstveno su namenjene za osobe koje dugo provode u sedećem položaju, to su kancelarijski poslovi ili rad ispred računara. Vežbe se izvode lagano, bez naglih pokreta, sa otvorenim očima. Ukoliko u toku vežbanja osetite da se bol pojačava, da se bol spušta duž ruke, kao i ukoliko osetite žarenje ili trljenje u vratnom delu, ramenom ili duž ruke, obavezno vežbu prekinite i javite se svom lekaru. Vežbe se izvode lagano uz udah, znači udahnemo, glava ide napred, pokušamo da bradom dodirnemo grudnu kost, zadržimo dah i lagano uz izdah na usta glava se vraća unazad. Još jedno. Udah na nos, brada je ka grudnoj kosti i uz izdah idemo nazad. I lagano glavu zabacujemo unazad. Druga vežba je rotacija u levu, odnosno u desnu stranu. Udah, zarotiramo glavu u jednu stranu, zadržimo dah, kroz izdah na usta vraćamo u prvobitan položaj. Isto to ponovimo i na suprotnu stranu. Udah, zadržimo dah, izdah na usta i vraćamo u prvobitan položaj. Idemo bočno pomeranje glave. Na desno, udah, spustimo glavu i uz izdah vraćamo. I na drugu stranu. Udah, spustimo, trudimo se da ne pomeramo rameni pojas i kroz izdah na usta vraćamo u prvobitan položaj. Sljedeća vežba je takva da je početni položaj kada je glava zarotirana u jednu stranu. Vežba se izvodi tako što bradom pokušavamo da dodirnemo rame. Povučemo, zadržimo i vratimo početni položaj. Još jednom. Povučemo, brada ka ramenu, vratimo. I na drugu stranu. Početni položaj, glava je zarotirana, idemo udah, bradu vučemo ka ramenima i uz izdah vraćamo u početni položaj. I na kraju, što se tiče vežbica za vrat, radimo rotaciju. Spuštamo glavu, idemo rotacija, tako da teme opisuje krug, lagano nazad, idemo na drugu stranu. Sve vreme istežemo vratne mišiće. Idemo i na drugu stranu. Teme ide upolje, nos ostaje na sredini. Lagano zabacujemo. Kada glavu spuštamo, radimo udah. Kada je podižemo, izdišemo. Krugove radimo isto od 3 do 5 ponavljanja na svaku stranu. Sada radimo vežbe za rameni pojas. Jako je važno da kada se vežbe rade za vrat, obavezno uradimo i vežbe za rameni pojas, jer znamo da se svaki mišić pripaja na dva kraja. Znači ima početak i ima kraj. Ispružimo ruke ispred tela. Uz udah ruke guramo ka napred, izvlačimo ramena i na izdah ruke idu pored tela, laktovi lagano nazad, sve dotle dok se lopatice ne sastave. Još jednom. Udah, ruke napred, izvučemo ramena, istegnemo mišiće u torakalnom delu, a na izdah ruke idu nazad, laktovi nazad, dok se lopatice ne spoje. Nešto slično idemo i u drugom položaju, to je položaj kada su ruke iznad glave. Znači, izvučemo ruke, izvučemo ramena, istegnemo ceo kičmeni stup i na izdah ruke idu pored tela, ramena i laktovi idu unazad. Još jedno. Udah na nos, izvučemo čitavo telo, ramena, na izdah
ramena nazad, laktovi nazad, lopatice se spajaju. Sljedeća vežba je takva da postavimo ruke u položaj gdje su ramena i laktovi pod uglom od 90 stepeni. Iz ovog položaja širimo ruke u stranu, udah, laktovi što više nazad, leđa ispružena, položaj zadržimo dok se lopatice ne spoje i kroz izdah na nos vraćamo u prvobitan položaj. Još jednom, udah, širimo ruke, leđa su prava, kroz izdah vraćamo u prvobitan položaj. Iz ovog položaja ruke idu na gore, trudimo se da laktovi ostanu spojeni i vraćamo dole. Idemo na gore, zadržimo malo, osjeti se u grudnom delu, se osjeti zatezanje i na izdah vraćamo dole. I kao krajnju vežbu, uradit ćemo vežbu istezanja vrata, još jednom, ruke ostaju u ovom položaju, glava ide ka nadaticama uz udah i na izdah vraćamo u prvobitan položaj. I još jednom udah, istegnemo vratne torakalne mišiće, zadržimo lagano i na izdah vraćamo u prvobitan položaj.